Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuwa kane itariki 23 z'ukwa mbere mu 2025. Ingwano zikomeye ziravugwa mu gisagara ca Sake kuva mu gaturuturu kuno munsi, aho abanyagihugu bataye ingo zabo bahungira Igoma kubera ibisasu bikomeye byategwa n'ingabo za leta n'abagwanyi ba M23. Umushinjacaha mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC Karim Khan avuga ko azorondera umutahe wo guta muri yompi abarongozi bakuru b'abatalibani muri Afghanistan kubera gutotezwa kw'abagore n'abakobwa. Abanyapalestina benshi bavuye mu ikambi y'impunzi Jenine iri mu karere ka Cisjordania mu gihe igisirikare ca Israel kibandanya gutera igitero bikomeye bigeze ku munsi wavyo wa gatatu. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari. Hadutse iyindi migwano hagati y'igisirikare ca Kongo n'abagwanyi b'umugwi wa M23 Isake, igisagara kiri ku birometero 200 mu burengero bwa Goma, umugwa mukuru w'akarere k'ubuseruko bwa Kongo. Itana mu mitwe ryatanguye kare mu gaturuturu, ababa Igoma bakavuga ko bumvise ibisasu vyinshi biturika. Sake ni gisagara ngira kamaro kiri kwibarabara rikuru ry'Igoma. Ingabo za leta ziri kumwe n'abazifasha ziriko zirasubiza inyuma abagwanyi ba M23 baherutse gufata Minova, igisagara gikomeye c'ubudandaji giha Goma ibidandazwa biva mu burimyi. Ibitero biheruka vyatumye abantu ibihumbi amajana bahunga. Hagati aho aba mu gisagara ca Goma bavyukanye ubwoba bwinshi nyuma y'iyo migwano iriko irabera Isake. Twashatse kumenya uko vyifashe Goma maze tuvugana na Olivier Kanyejomba, umuhuzabikorwa w'ishiramwe ritegamiye kuri leta Nouvelle Société Civile Congolaise, yari mu gisagara ca Goma, ambwira uko ibintu vyifashe. Ubwoba bwazindutse muri Goma bituma n'imirimo myinshi iza guhagarara, biturukanye n'uko M23 yazindukiye mu mujyi wa Sake bihanganye n'ingabo za leta na wazalendo. Kugeza na n'ubu ngubu imirwano iracakomeje hariya mu mujyi wa Sake mu buryo bukomeye cyane. Nanone biza gutuma abari bari mu nkandi bagiye bahegerera, benshi barirukanka. Mu kwiruka baja mu mujyi wa Goma, baja kwerekera ahantu batekereza ko babona umutekano, baja ku mashuri, abandi baja ku nsengero batekereza ko babugururira bakajamo. Ariko kugeza na n'ubu umujyi wa Goma uri mu kangaratete, kuko naho bita Ikibumba naho imirwano irakataje cyane. Ibyo mbese nibyo byatumije umuhanda uba uruvunganzoka, abantu batatekereza iyo bashobora kuja gupfa kugenda gusa. None bahunga baja hehe? Ngo barava mu makambi, abandi baba bari muri Sake binjira mu mujyi wa Goma. Urabona ko umujyi wa Goma umaze kuba akantu gatoya gafite za miliyoni z'abantu abagiye baba mu materitwari atandukanye muri za Rucuru, Nyiragongo, Masisi na Kalehe. Hariho abagiye barajamo n'abavuye hariya nyine muri za Minova, bose barunze mu mujyi wa Goma. Ubwo rero bagenda birukanka amabombe ari kugenda arushaho kwiroha mu nkambi z'impunzi. Abo bahunze bava Isake no mu nkengero zaho hariko harabera ingwano, boba baronse ikibafasha kuvaho ingwano yandukiye mu gaturuturu? Urabona kuva mu gitondo n'abantu bashinzwe kubafasha nk'aba humanitaire, abo bantu bose ntabwo babonye uburyo baja no mu mirimo yabo, biturukanye naho urusaku rw'amabombe n'imbunda ziremereye cyane. Ubwo naho nabo bari mu mujyi wa Goma
nabo babuze mbese ibintu bakora kugeza ubu nta butabazi na bukeya buhari. hari abamaze kugwa muri iyo mirwano canke baba bakomeretse? Ubu kusobanura nangwa se gutanga imibare biragoye cyane, gusa ko uyu munsi byagaragaye ko abaturage benshi muri kariya karere ka Sake bagiye bafatwa n'amasasi, benshi bagiye baja mu bitaro tubabona batambuka mu mihanda. Ntabwo mbese umubare usobanutse kuba buryo bavuga ko ari umubare ungana iki waje gukomereka. Tukivuga ku makuru ya Kongo, ibitero by'abagwanyi b'umugwi wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda biguma bigwira mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, naho hari amasezerano yo guhagarika ingwano yasinywe mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze. Ku wa kabiri M23 yafashe igisagara ca Minova, inzira ihambaye cyane yo gushikana ibifungurwa muri ako karere. Urugero rw'abahunga bava mu mihana yabo rusobanura ko Republika ya Demokarasi ya Kongo ari ya kabiri inyuma ya Sudani, nk'uko bivugwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Ni inkuru ya Anthony Irungu mushikirizwa na Mark niyo nkuru. Imbere mu bitaro biri Goma ku birometero 16 ku rubibe Kongo ihana n'u Rwanda, abantu bakomeretse baza ku munsi, kenshi bagenza urugendo rurerure kandi ruhahamura. Response zabaho n'umunyekongo akiri muto yaciye muri ayo makuba. Nilikuwa ninakimbia sana nafika kule Kabingo. Nariko ndahunga. Ngeze Kabingo ngemwa n'amasasu ya M23. Nabanje njanwa ku bitaro vya Kabingo. Nkurwayo njanwa Ilumbishi aho bankuyemwo ayo masasu mu mubiri. Amaherezo nahavuye nzanwa ngaha ku bitaro vya Croix Rouge. Tena bakanitransfere Numbi. Uyu mugwi w'inyeshamba za M23 ukorera muri kano karere ugumufata utundi turere. Mu ntango z'indwi wafashe Minova, ahandi inzira icamwo ibidandazwa bija Goma. Ingwano iri ngaha ntihesha. Abantu barenga 200 barakomeretse muri ingwano kuva mu ntango z'uyu mwaka. Antonia Mugisha n'umwana wiwe ubu bariko bararonka agahengwe inyuma y'uko kimwe muri ivyo bitero bibashikiye. Habaye ari ku wa gatatu twicaye mu nzu, amasasu gabaye menshi, twicaye mu nzu twakinze, ibombe riraza rikubita inyuma y'inzu, amahekara garinjira garadukubita, twari turi 12, 6 bari Bukavu, nanje ndi hano n'umwana, abandi basigaye mu rugo. Ibitaro byo mu karere byararengewe no kwakira indembe. Miriam Favier aserukira ishyirahamwe Red Cross muri Kivu ya ruguru. Mu bihumbi na 2023 twakiriye abantu 650 bakomeretse ku mwaka. Mu mwaka ushize barengaga ibihumbi 2. Rero umubare w'abakomeretse wikubye hafi 4. Twongereye ibitanda ariko nabyo ntibigikwiye. Buri hantu hose tubakirira usanga umubare urenze w'abagomba kujyamo. U Rwanda bizwi cyane ko rushigikiye umuhari M23 naho rubihakana, rwarashize ikidodo ku masezerano yo guhagarika ingwano na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze. Ariko ingwano kuva ico gihe yaciye ikomera gusumba. Mu ntango z'uyu mwaka ibitero vyariyongereye. Abaturage benshi barakomeza gukomereka harimo n'abana. Bamwe mu bakomeretse bagejejwe kwa muganga mu buryo bugoye cyane, aho usanga bagenda n'amaguru nk'amasaha 4 cyangwa 5, abandi bakazanwa ku ngobyi cyangwa ku nderuzo. Mu gihe ibitero bikomeza, ivyago biva ku bitaro bija ku makambi y'abatesheje izabo hagati mu gihugu. Hafi abantu 250 bataye izabo kubera ingwano muri uyu mwaka wonyene. Ikiringo c'inteko za ONU zaje kugarukana amahoro muri Kongo congereje gushika ku mpera z'umwaka wa 2025. Icizere nuko abasirikare ba ONU bagera ku 11,500 barungitswe bazogira impinduka bazana. Ni saa 10:38 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:38 gashinge karimutse. Mu Rwanda no mu Burundi aya makuru murayumva no kuri Humuriza FM mu Burundi no kuri Kisoro FM mu manuko bwa Uganda. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Umushinjacyaha mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC Karim Khan
avuga ko azorondera umutahe wo guta muri yompi abarongozi bakuru b'abatalibani muri Afghanistan kubera gutotezwa kw'abagore n'abakobwa. Karim Khan yavuze ko hari imvo zigaragara zituma hikekwa ko indongozi z'ikirenga n'umucamanza mukuru bagize uruhara ku vyaha bikorerwa ikiremwa muntu bifatiye ku gitsina. Abatalibani basubiye kugenzura Afghanistan mu 2021 naho intwaro yabo itaremerwa cese n'ibihugu vya rutura. Umukandida mukuru w'umugambwe w'abagera ku vyumviro bihagaze ku vya kera vyitezwe ko aba umukuru wa leta y'Ubudagi yasezeranye ko azofunga imipaka y'ico gihugu kubimukira bose binjira badakurikije amategeko mu gihe umugambwe wiwe wotsinda amatora ategekanijwe mu kwezi kumwe. Friedrich Merz wo mu mugwi ugendera ku matwara y'iburyo yo hagati na hagati uza imbere mu biharuro ngereranyo vy'ivyumviro bizova mu matora, yavuze ko muri abo bimukira harimo n'abasavye leta ubuhunzi. Ni inkuru ya Dani Abahade mwumva mwijwi rya Yvette Kabatesi. Ibijyanye n'abimukira niyo ngingo igarukwaho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza muri aya matora. Ikusanya bitekerezo rya buri kwezi riherutse ry'ibitangazamakuru bya leta rigaragaza ko iyo ngingo yarenze kure iy'ubukungu, aho iza ku mwanya wa mbere nk'ihangayikishije abatora mu Budage. Friedrich Merz siwe munyapolitiki wenyine wizeza umurongo ukarishye, ariko ntashaka guha amahirwe uwo mu ishaka ry'abatsimbaraye ku bya kera. Kubw'ibyo nyuma y'umunsi umwe habaye igitero cy'uwacumiswe icyuma bivuga ko byakozwe n'umunya-Afghanistan wimwe ubuhungiro unafite ibibazo byo mu mutwe. Ubu bwana Friedrich arashimangira akamaro ko gushira imbere amategeko arinda imbibi z'igihugu. Arashaka kandi ko polisi igira ububasha burenze bwo guta muri yombi abimwe ubuhungiro, kandi ko hashirwaho ibigo byinshi byo gufungiramo abantu nk'abo kugeza ubwo boherejwe aho baturutse. Abanyapalestina benshi bavuye mu ikambi y'impunzi y'Jenin iri mu karere ka Cisjordania kabamwe abanyapalestina kigaruriwe na Israel, mu gihe igisirikare ca Israel kibandanya kugaba ibitero bikomeye bigeze ku munsi wavyo wa gatatu. Guverineri wa Jenin yavuze ko ababa muri iyo kambi batanguye kuvayo inyuma yaho igisirikare ca Israel gitangiye amategeko yo gukinjura gikoresheje ivyuma bishikana amajwi kure vyari ku ndege zitajamwe abadereva n'imiduga. Ariko ico gisirikare cavuze ko kitazi vy'itegeko na rimwe ryo gusaba abantu gukinjura. Ingabo zari zavuze kare ko zishe abanyapalestina babiri bitwaje ibigwanisho bagavye igitero caguyemwo abantu benshi mu ntango z'uku kwezi. Amakuru ava mu binyamakuru vyo muri Israel avuga ko ingabo za Israel IDF ziriko zisaba ko zongerwa imisi 30 yo gukura ingabo zabo muri Libani, imisi mikeya imbere yuko umunsi ntarengwa wo kuzikurayo wumvikanywe mu masezerano yo guhagarika intambara na Hezbollah ushika. Muri ayo masezerano IDF isabwa ko ku itariki 26 z'uku kwezi izo yamaze kuva mu birindiro vyayo vyose mu manuko bwa Libani bikajamwo ingabo za Libani. Ariko igisirikare ca Israel kivuga ko gishaka kongerwa iyindi misi yo gutahura no gusambura ibigwanisho vya Hezbollah. Uno mwanya wo kumviriza ikiganiro c'urunana. Imibanire ya Honorine na Nyirabazungu yongeye kuzamo agatotsi. Anyise uhangayikiye ubuzima bwa Chris. N'urunana. Urambazaho Karemera na mukwe bagiye se mbana nabo mujyana. Nashaka kureba uko umwana ameze nyuma yuko ava mu bitaro. Nari nketse ko baba bamuzanye ahangaha. Mbona ari ukunda kumusigarana iyo badahari. Uyu munsi rero ntawe banzaniye. Byagenze bitera kwa kenshi yabaga yibereye ahangaha. Hewe, mperutse gushira utuneke akuzukuru kanjye. Nuko se na nyina baranyihaniza ngo sinzongere kumugaburira, ngira ngo rero bagize isoni zo kumuzana kandi bazi ko banyihanije ku mwana wabo. Ubwo se Karemera na Honorine bafashwe n'ibiki byatumye bakubwira batyora? Ubwirase bw'abantu bubu se wabushobora wa mubyeyi we. Ubwo ngo nari muhaye utuneke yewe ntabanje gukaraba intoki.
Nyirabazu, ndakumva. ibyo Karemera na Honorine bakoze nibyo. Kubera gukora ahantu hatandukanye rero. Burya mu biganza byacu haba harimo umwanda mwinshi cyane utaboneshwa amaso. Ni itegeko rero ko igihe cyose ugiye kurya cyangwa kugaburira umwana ugomba kubanza gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Aha, niko se mujyana nkwibarize. Nta kibazo rwose mbaza ndagusubiza. Buriya Karemera ko namureze ntakaraba intoki. Buri munota buri segonda. Byamubujije kuba umugabo. Yarakuze kuko yabaye umugabo Nyirabazu. Ariko nanjye reka nkubaze kandi unsubize. Ndagusubiza rwose. Uramutse uriye uburozi kubw'amahirwe ukaburuka, ejo wakongera ukarya ubundi ngo n'ubwa mbere ntacyo bwantwaye. Aho nawe ugereranyije ibitagereranye. None se uburozi nyine ko ari uburozi bwanakwica. Urumva bihuriye he n'iyo mihindo mwazanye yo kwiriza intoki mu mazi, boshye winika imyumbati ngo azarye ubugari? Birahuye cyane. Uko ugaburira umwana ibiryo birimo umwanda, niko umwongerera ibyago byo kurwara inzoka zo mu nda ndetse n'impiswi. Kandi urabizi ko impiswi ku mwana muto ari indwara mbi cyane urebye nabi yanamuhitana. Aha, nababwira iki? Bazamugumana umwana wabo, bajye bamurira uko babyumva. Maze ntazongere kurwara kubera nyirakuru w'umunyamwanda da. Ariko gukaraba intoki ntibigoye. Nawe wabikora kugira ngo wirinde ndetse unarinde umuryango wawe indwara zituruka ku mwanda Nyirabazu. Ego ko Nyirabazungu wagowe. Inshuro numvise Karemera n'umugore batondekanya ngo zo gukaraba intoki nazivamo. Reka da, wagize ngo ni nyinshi se? Ntugukaraba uvuye ku musarani. Ugiye gutegura amafunguro. Mbere yo kurya. Ugiye kugaburira umwana. Umaze guhanagura umwana cyangwa gukuraho umwanda yitumye. Ubwo urumva ibyo bigoye Nyirabazu? Aho bitagoye ni he? Uyu munsi nta mupira wazanye ngo udutize Oba. Ntawe nazanye n'ejo ntawe nzazana. Kubera iki se? Ntabwo uzongera gukina umupira? Saa yine nzajya nkora telefone yanjye yapfuye ndebe ko yaba nzima. Wowe se ufite telefone? Nimuze hano nyibereke. Iri hehe se? Do, iyi se ni iki? Iyi se ni telefone? Kari bateri yayo n'urugi rwayo? Ahubwo iyo ninakora dore yarabyimbye. Na papa yarayifite irabyimba nka gutya ahita yijugunya. Sawa, nimukomeze muyipinge ntabwo muzi gahunda nyifitiye. Uzayikoresha iki se ko yabyimbaganye? Mfite ururugi, n'iyi batiri. Hari na simukadi natoye mu nzira. Nzagenda mbyengeranya gake gake kugeza aho nujuje telefone yuzuye. Waba ubaye umukire pe. Ubu si wowe wa mbere mu banyeshuri mwigana waba utunze telefone. Ariko uzi ko ibyo bintu ari byo mwana. Naye ngiye gushakisha aho nakura ibice bya telefone biterateranye nanjye nzakore telefone. Njyewe naho nabikura. Amabati arashaje n'ibindi bice bya telefone papa ashajishije ahita bijugunya. Nanjye papa yaragiye kujugunya iyi batiri mpitanye mwaka. Nawe ujye ubimusaba yabiguha. Mbona zidapfa gusaza. Ariko njyewe nzi ahantu twakora bateri n'ibindi bice bya telefone bishaje. Hehe se mwana nduti? Kwa Patrick. Kaba afite ibitelefone byinshi byapfuye, uriya tumwatsi ibyo atagikoresha ntiyabiduha. Kandi koko Patrick aba afite ibitelefone byinshi byapfuye we. Tumwatsi ibyo atagikoresha yabiduha. Ubwo se tuzajye kumureba ryari tubimusaba? Turaza kubivuganaho dutashye nimuze tubanje tujye mu ishuri mva barasoma. None se mwebwe muvuye mu bwiherero mugenza mutonori? Ku bijyanye n'iki se mujyana? No gukaraba intoki. Kuki nta kandagira ukarabe mwashyize ku musarani wanyu? Kandi muzi ko ari itegeko gukaraba intoki ukiva mu bwiherero. Kandagira ukarabe ntayiriho. Ariko rwose ndabizirikana nava mu musarani nkasuka amazi mu ibase narangiza ngakaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Uragerageza ariko si byiza cyane. Kuko urumva wa mwanda uvanye ku musarani ubu ugejeje mu rugo ugatangira no kuwukoza ku bikoresho byo mu rugo. Nese ubwo byanze bikunze tugomba gutunga kandagira ukarabe koko? Nibyo byiza ariko wa mwanda uvanye ku musarane ugahita uwusigayo. Nibwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Cyane ko ari na zimwe mu zizahaza abana bari munsi y'imyaka 2. Yewe ndaje mbyiteho rwose. Sinjye wishimiye ko umwana wanjye azakomeza kurwaragurika kubera umwanda. Nukuri rwose gerageza pe. Buri umwana uri munsi y'imyaka 2 akeneye isuku yihariye. Yaba y'umubiri cyangwa y'ibiribwa ryo. Mujyana ibyo ndaje mbyiteho rwose. Ukibuka kandi kumuhindurira amaze kwituma.
kumurinda gufata no gutamira imyanda urumva kandi ukazirikana kumuha ibinini by'inzoka buri mezi 6. ko mituweli nyifite se ntabuzwa n'iki rwose kumushakira ibyo binini bimurinda inzoka mujyana. Ikindi rero mbagaye Honori umusarane wanyu si mwiza pe. Mujyana ubwo nawe rwose nturi namunoza uriya musarane sura ugaye iki kuko. Uriya musarane ntabwo kurungiye ntunakinze. Amasaza ashobora kuvamo akaba yaza hano mu rugo agakora ku bikoresho bimwe na bimwe byo mu rugo. Ibyo byose nabyivangamo rwose mujyana kuko kuva nataha ngaha uriya musarane rwose nasanze bawukoresha kandi natwe turawukoresha ntacyo dutwaye. Yego murawukoresha ariko ntabwo wujuje ibyangombwa by'umusarane mwiza. Mukwiye kuwukurungira mukawukinga ubundi mukajya mumupfundikira kugira ngo mwirinde amasaza uvamo akazana umwanda hano mu rugo. Niba ruko rero bimeze mujyana uzashake Karemera ubimwibwirire. Ngiye ibyo ngibyo rwose sinabyivangamo. Kubera cyo utabyivangamo Sonori kugira umusarane mwiza n'ishema ry'urugo rwawe. Umva Budensi ya Nadi nsohoka se ngo ngeye ukajya no kota akazuba sha use ntuzarwara umusonga kubera kwirirwa muri iki cyumba. Iyo numva nshaka akazuba njya mu gikari nkicarayo ariko sinshobora kwibeshya ngo ndenge irembo pe. Sha waragowe muvandi ariko ihangane uko imvura yagwa kose birangira ihise. Niba uzabisohokamo neza wongere kugenda nawe ntawe wihishahisha. Ese ubundi hanze aha bavuga iki Bude? Hari abamenye uko byagenze se? Sha ntabo pe. Bamusanga bavuga ngo nabazimu biwanyu badashaka kurongorwa. Abandi bishyizemo mukuru wanjye Sorina ngo niwe wakuroze. Abandi bakavuga ibigambo utamenya. Gusa impamvu nyamukuru ntawe uyizi. Sha Bude ukomeze ungirire ibanga wowe pe. Humura. Uretse umuryango wanjye wonyine nta wundi muntu n'uyu n'umwe wera wiraburuza uko ibyanjye byagenze uretse wowe. Muvandimwe rero urambemo rwose ntuzanshyire hanze ndakwinginze. Anye kumva nabigukora koko uretse n'uyu munsi kuva kera wigeze unkekamo umuhemu. Oya bambe ndakuzi wowe uri imfura ntiwabinkora Bude ndakuzi pe. None se urateganya icyanye birumvikana ko utazakomeza kwihisha iteka. Urumva uzava mu nzu ukajya hanze ryari? Bude ibyo sindabitekerezaho na gato. Gusa ikintu numva nshaka ni uguhamagara Chris nkumva uko ameze. Chris sabaye iki? Hari aho ameze neza. Binkundiye namuvugisha ndetse nkanamusaba imbabazi ko ntabimubwiye hakiri kare. Bigatuma ndetse nawe rwose mutera igihe. Cyakora kuko ririya ni ikosa wakozanye. Ukimara kubona ko atangiye kubaseriye mu rukundo bagomba guhita umubwira uko ibintu bimeze. Akagukunda bizi neza ko ufite umwana. Gusa nubwo natinze ariko byibuze ubu ibi ni byiza kuruta uko nari kumureka agasaba kanako nkazabimubwira byararangiye. Yewe ibyo byo byari kuba ari ibindi bindi. Ibazi yakubenga waranasabwe n'inkwano umwana amaze kuyakira. Nibyo byari kuba bibi cyane Bude. Niyo mpamvu nifuzaga kuvugana nawe rwose nkamusaba imbabazi. Tinyuka umuhamagare ntakwakira neza muvugane. Nakwakira nabi kandi umureke. Byibuze urabona amenye niba nawe yarakubabariye cyangwa akikurakariye. Kogosha ubusa se Patri. Iyi mashini yari yapfuye maze kuyikora ndi gusuzuma niba yakize. Ese burya ni mashini zogosha uzi kuzikora? Njye ndi tekinisiye karifiye nta kintu ntazi gukora. Gusa niba muje kwiyogoshesha ntimugire ikibazo rwose imashini zirahari. Ntabwo tuje kwiyogoshesha. Mutangiye kuza gutaramira ku gasima mukiri bipetisha basha. Iwanyu bazabavuna. Ntabwo tuje kwicara mu isantere, tuje kwisabira amabora. Amabora ameze atese basha. Ko tujya tubona ufite ibibateri bya telefone zapfuye. Watwihereye bimwe muri byo utagikoresha. Nibice bya radio, insinga, ibitanda bya telefone, bese nyine ibikoresho by'ikoranabuhanga utagikoresha, ushatse wabitwihera. None sibyo bisigazwa by'amatelefone n'amaradiyo byashaje. Mashaka kubikoresha iki? Natwe turashaka kwiga ubutekinisiye nkawe ngo tuzaba abatekinisiye karifi. Muzanye ibiceri se? Byo gukora iki? Byo kugura amaboro nyine. Nta mafaranga dufite Patiri, twumvaga waduha nyine nk'ibyashaje utagikoresha tukajya kwigeragereza. Nta cyucyo busabasha. Nimushaka mu mpena desa zonyine ariko rwose muyame. Nta n'ijana dufite. Na 50 ntayo dufite.
kere gukoreye Imana ukabiduhera ubuntu. Rero Imana ngaho nimubanze mukubure hano muri saro. Iyi myanda yose mushyirare muri kiriya kipuperi. Nimurangiza kandi mukorope. Iyi rero tukwereka ukuntu twakubura vuba vuba nk'umunota umwe rwose tukaba turarangije. Mushaka umwe na hariya kwibaraza hose muhakubure. Urumva? Mukuru nariya mashashi yose. Yari abana bashyizeho za biswi na za bombo, abantu bagiye bajugunye iruhande n'iruhande. Nta kibazo rwose. Upfa kuduha amabateri dushaka, naho gukuburaho nushaka utubwire tujye kugukuburira no mu rugo iwawe. mwihorere ubwo ntashaka kumvugisha rega bude. Reka nongere muhamagara irindi rimwe. We yerekeraho Budensiya. Umuntu wahamagaye kabiri atagufata burya nushaka kujya umwihorera kuko ashobora kuba atayegereye cyangwa akaba arimo no kwanga kuyifata ku bushake. Ubuse Chris yaba yangira iki kumfata? None se wewe ko turi inshuti bude kandi arabizi neza ko ari wowe wari kubimbera Marene. Wasanga rero yabiketse ko turi kumwe cyangwa kumva ko niyo twaba tutari kumwe ugiye kumuganiriza ku bibazo byanjye. Ariko nawe wimukabirizanye. Yababwiwe n'iki ko ari uri kumuhamagara se ko nta nimero ye ngira nawe akaba adatunzi yanjye. Nyine wasanga yarebye ko akunda umuntu yigira nkaho agiye koherereza undi amafaranga bakamwereka amazina. Arwana n'iki suko? Ahise ampamagara we. Iyi nimero si iye se? Ye? Iyi niyo twari turimo guhamagara. Iyi ni iye rwose. Mwita mumubwire ko turi kumwe nshaka kumuvugisha wumva icyo avuga bude mubwire sha. Hello, ninde tuvugana? Ni Budensiya, ndi inshuti ya Nyesi wa Risheri. Ndakuzi cyane Budensiya. Nturi madamu wa Philippe suri ucuruza mu isantere? Yego niki. Amakuru ni meza. Nari nasuye Nyesi twarimo tuganira. Rero ambwira ko ashaka kukuvugishaho gato. Kubera iki ashaka kumvugisha akabanza guca kuri wowe? Nta nimero yanjye agira? Urabona nyine uko byagenze byabaye ibintu bibi cyane. Buri ukuntu byagenze arabizi ko byakubabaje unafata icyemezo gikomeye gusa ariko twarabanye igihe kinini dukundana. Ndabizi rwose. Na mbere yuko dukundana twari tumaze igihe kinini tuziranye. Sinumva ukuntu yabuze umwanya wo kumbwira ibintu bikomeye nka biriya ku buryo bimbwira ku munota wanyu. Ni amakosa rwose nawe arayemera kandi aranayasabira imbabazi. Ndamukunda arabizi ariko mubwire ko ntarabona icyo kuvuga kuko sindamara kwakira ibyambayeho. Byibuze se mubwire ko numara kwiyakira muzasubukura gahunda z'ubukwe. Chris ko aryumyeho Anyesi arakora iki? Ntuzacwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'Urunana. Imbere yo ko ndabasezera nkundira ndabibutse incamake z'aya makuru. Hadutse iyindi migwano hagati y'igisirikare ca Kongo n'abagwanyi b'umugwi wa M23 Isake. Igisagara kiri ku birometero 200 by'uburengero bwa Goma, umugwa mukuru w'akarere k'ubuseruko bwa Kongo. Itana mu mitwe ryatanguye kare mu gaturuturu, ababa igoma bakavuga ko bumvise ibisasu byinshi biturika. Umushinjacaha mukuru wa sentare mpuzamakungu ICC Karim Khan avuga ko azorondera umutahe wo guta muri yompi abarongozi bakuru b'abatalibani muri Afghanistan kubera ugutotezwa kw'abagore n'abakobwa. Abanyapalestina benshi bavuye mu ikambi y'impunzi y'Jenine iri mu karere ka Cisjordania mu gihe igisirikare ca Israel kibandanya kugaba ibitero bikomeye bigeze ku munsi wavyo wa gatatu.
aya makuru yacagarukiye ngaha yarahagarariwe na Jacques Nitegeka mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Suzanne Lennon mwakoze gutega yompi mu gijoro giza mwese na Gahwana. Thank you.